بدما سه روژان آنگو 10، 11 و 12 تیر ماه 2018 یکیتیا نویسکارên Kurdistana Sûriya li bajarê Qamişlo pêşangeheka pirtûkên ku çapkirina li darxist. Piraniya wan pirtûkan bi zimanê Kurdî bûn, her wiha pirtûk bi zimanê Erebî jî hatine çapkirin. Ji bo çapê komîteyeka çapkirin û serrastkirinê hatibû destnîşankirin. ما gelekî em gelekî pêra bênexlê gelekî westan ji ber ku pirtûkê ji mer dihatin bê tensîq bûn, bê tedqîq imlaî bûn, her mejêra lêveger mejêr ji pirtûkê re çêtkir û ma heta qape jî mejêr çêkir û tensîq û heta şandina metbaî jî em berdewam em bê re bûn. Rastî me zehmetî baş me kişandin. يعني هاتنا عالم بجو باش نخرابة نلوي أصطاب لندا لي باش رجلي ليكو بيك تي يعني وأب إيشان جاما أرمان جاما شيء أم بابتوكا بدنا خيا كرين خينرن ورن بابتوكا بفيدين بخينن يعني أرمان جاما أم بي زماني خو أم بيش بخش برضو بهتري بابتوكا زماني كردينا أب أرمانجا يعني أمكان به أرمانجا يكيد تبعية يعني أم چاندا كردي شهرستانية كردي دنيا كجبر وقالك جرن راستي بتوكيما ليكولين رومانن ديروكن تيروكن رزمانا تبعي كده هنا إجا بيجم وباش بي يعني وهم هيبينا كو وينرجي جي سودا كده Divê pêşangehê de 21 pirtûk hatin nemayişkirin. Nivîskarên wan pirtûkan jî bi xwe ji Rojavayê Kurdistanê ne. Hin li Walê dimînin û hin jî lê derve û çapkirina pirtûkên nivîskaran xwedî derketin li ber hemên wan projeyeke sereke ji karê yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriyayê. نویسکارên Kurd جۆرجۆرن hin ciwan bi zimanên Erebî ne hin ciwan bi zimanê Kurdî ne romanên şanûne her wiha helbestin lîkolînin جۆرجۆr Bazarê xwe û hêviyê xwe nasnama xwe ew Kurdiya û ew tê de ez nêrînê gelê xwe dikîma xelkê bi rastî berdewamiya çapkirina pirtûka ew xebateke herî mezin e û ji me tê xwestin em ji wek nivîskar ku em berdewam bin dê pînûsa xwe azad e xizmeta azadiya gelê xwe de û pêşketina wêje. Pirtûkên ku pêşangeha yekîtiya nivîskaran de hatine nemayişkirin ev in. Awirên Royê Merwan Berekat roman. Efrîn Destan û Birîn Merwan Berekat roman. Xebateke Bêrawastan Ezîz Omerî jiyanname Kurdî Erebî. Derdê Evînê Îmranê Menteş helbest. Wê rojek bê Şefîq İsa helbest. Çiyayê Kurmenc Efrîn Doktor Muhammed Abdualî. Lêkolînek Xaknîgarî. Roşna Abdussamet Mahmûd helbest. Hizr û ramanên Veder Mihemed Emîn Seعدûn bîr û pûçbûnên Rewşenbîrî. Kenê Şaniye Narîn Umer helbestên zarokan. Durr û Mercan Qasimê Xelîlî helbest. Ziman û rêzmana giştî a zimanê Kurdî Zaravê Kurmancî Abdulhekîm Mihemed Mihemed rêzman. Hawarna Efrînê Vejîna Kurd roman. Nûber Tahir Dînarî helbest. Hêviyên birê de Luqman Yusuf roman. Min dît û min bihîst Adil Abdallah serpêhatî. Azariya Dêmên Mehweşîn İbrahîm Qasim helbest. القواعد الأساسية للغة الإنجليزية Essential English Grammar فينا نايفة تشبيرو ريزمان استراتيجيات شعرية الخطاب فريد سعدون ليكولينك ويجي جسر بافت تاريخ وتوثيق هوزان ديرشوي ليكولين لاجئ كوطن هادئ كنغم سيامن شيغي هلبست سميتني مريم شمس عنتر جيروك وكم زانين كم حفصل أمجي وك بشر ملتي سوري كم دبي دماري دم دبي إيشي دم بأزارياتنا تما كم دبينين إيشنجا بردوك تهني وكم زانين بين بردوك هوالك ينزيك جرحي إنسان دما يقراج إنسان مروفك راج بردوكتي رحي إنسانك يجني بساندي برحي ويتحسب أفكاري ويتحسب بهزري ويتحسب براماني ويتحسب
جبر ولوجي ام دبينين دماغ ام چند برتوكا بيش كيشي خلكي بكن ام دحسن ام كيف وشي كيف كندلي وانده يعني ضغوطاتي قدورها ما تشيد بن زيدي قوتا من راست ام درباز دكن اللي ام بتشحالي درباز دكن ام بكل كيف زحمتي وازاري ام درباز دكن جبر ولو تشي رنگي بيشنگي ولو تشي ام دبينين بيروزي جبر كي بتشكي هيزا مخور دك بتشكي تفاؤلي كي دما بتشكي دهيله ام فان زحمتي بسرمتي ام درباز من جبر ولوجي ام ديساكي ام بشكريا هر كسي بخواز هزرو راماني خبيني تشي بري خبد مؤسسات ولو كتيبان درخن ام يقول كي سباسيا بانجي تورا يا كردي بيشت كبي تشتكي قال لك باشا ام قال لك كيف خوشن واف بيشنجه زحف بن وبلا بن بنا قال لي مدى لهر دري نلت قام شلو تاني الدبري دي شي بن بریان هاجی یکیتیان ویسکارن کردستان سوریا هجمارک برهم چاپ کربون و پیشنگه و آهنگک امزکرنه لدار خصبو. هروها دو هجمار جکووارا خویا بناوی پینوسا آزاد جی درخصنا. یک لحولیر هات چاپ کرن و یا دوام جی لقامشلو. یکیتیان ویسکارن کردستان سوریا اوفیسا خویا سرکه لباجار قامشلویا و شاخی نو لباجار و باجاروکن روجاوای کردستان هنه. هروها لهرما کردستانی جی و بردوام چالاکیان دواره جور بجور لدار دخه. علي عمر آرك